بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى قيام يوم الجزاء وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية إن يتي الله on nuluɗo nelaɗo makko on fiyo feññin ka diina makko ɗo e hoore diinaji feƴƴunoɗi ɗin fof ɗum noon yiɗuɗo yiɗa añuɗo aña kono ko ɓeyɗu waɗa en torike mo kanko allahu subhanahu wa taala yo ɓeydu jam e kisiye e hoore o tawɗo yewtata ko welata ɗum to ko yewtata wo ko immorde ko allahu subhanahu wa taala ko woni annabijo ɓen muhammad yo allah ɓeydu jam e kisiye e hoore o nelaaɗo e ɓengure makko ɓe ɓaawo makko haray ha ñalande joddi kuuɗe musidɓe haray miɗo wasiyo o hoore an hurugol allahu subhanahu wa taala kene e gunɗo hara inchallahu taala toɓɓere men nden ko hadis goto e morde hadiseji nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko Qutba men o yiiloto e mum ko hadis mo abi dharri woni ko filli an abi dharrin radiallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني هري حديث أنكو جوتو en ƴetta e makko toɓɓe inchallah hadis on ko hadisul qudusi sinnama hadisul qudusi kañum ko yewtere allahu subhanahu wa taala ko nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yettini e meɗen kono hino serti e alqur'an hino serti e hadisuji nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no tawa e ko karamokoɓen maaki ko sertini hadisul qudusi e alqur'ana e hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonde alqur'an ko yewtere allah hadisul qudusi ko yewtere allah hadisul nabawi ko yewtere annabijo on sallllahu alayhi wa sallam e golle makko kañum e ko o yii goɗɗo no waɗa o qirriti no ko sertini ɗiɗa ɗiɗi no hawtiti ko yewtere allah ɗum ɗa ko yewtere annabijo sallllahu alayhi wa sallam alqur'an ko mu'jiza ko woni mu'jiza ko hunde yaltude e aada ko yimɓe ɓe woowi kon ko nelaaɓe ɓen jonnete fiyo ɓe taɓintin hollugol wonde ko ɓe nulal maɓɓe ngal ko goonga wano ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam holli lewru ndun no fecci kon ictarabati sa'atu wan shaqqal qamar ma wano ngelooba annabi salihu mba tappe fetere ngelooba yalta ɗon e ngelooba o waaji e hayre o waaji bingol fetere ƴehono weewaaji e jibingol ngelooba yalta toon ko piiji yaltuɗe e aadaji ko yimɓe ɓe woowi kon kono hara ko nelaaɓe ɓen jonna ɗum fii yo tabinti wonde ko nelal maɓɓe ngal ko goonga ko ɗum woni mu'jiza alqur'an on ko mu'jiza ko ronkin ɗum goɗɗo wata addo sigamo amma hadisul qudusi wona mu'jiza ko noon kadi hadis nelaaɗo wona mu'jiza alqur'ana ko jengete ɗum sino juuleede hadisul qudusi janngatake sino juuleede ko noon hadisul nabawi sallllahu alayhi wa sallam janngatake sino juuleede alqur'ana mo janngi halfeere wootere no holla wonde mo mari baraji sappo
na non noon hollira ko hadis qudusi wona noon kadi woni ko hollira ko hadis annabawi ɗiɗo hino tawa e piiji ko sertini hakkunde hadisul qudusi e alquran e hadis annabawi yonno yiltitoɗe e hadis men o hadis mo abi darre filli immorde nelaɗo on itti ɗum e juumi muɗum azza wa jal Allah noddi jeyaɓe makko ɓen ɓen ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi mi harmini tooñe ɗen e hoore an kanko Allah holli ɗum o harmini tooñe e hoore makko kanko Allah addi ayeje ɗuuɗuɗe ko alqur'ana kono tabintina wonde kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tooñata no jeeya e ɗum ko kanko Allah o inni ɗon wama ana bidallamin lil abid wama rabbuka bidallamin lil abid ɗa o inni mi wonaali tooñowo jeeyaɓe ɓen ɗa o inni joomima wonaali tooñowo jeeyaɓe ɓen o inni kadi wama allahu yuridu zulman lil ibad wama allahu yuridu zulman lil alamin Allah wonaali no faanda tooñe wonande jeeyaɓe ɓen Allah wonaali no faandi tooñe fii tagore makko nden fof o inni wama yadlimu rabbuka ahada joom ma tooñata hay e gooto ayeje ɗen no ɗuuɗi waman yamal min alsalihati wa huwa muminun fala yakhafu zulman wala hadma kala golluɗo ko moƴƴi hara ko gomɗinɗo hulata sengo ko Allah zulman tooñe ɓeydanede e hoore ko boneji ko waɗi kon wala hadma wona ɗuytanede moƴƴereji ko waɗi ko ɓeydantama bone o ɗuytantama moƴƴere kanko allahu subhanahu wa taala ɗum ɗo o pottintini ɗum e makko hara ɗum karama ko ɓen ɓe holli en ko honɗum woni tooñe woɓɓe maɓɓe inni ko woni tooñe wadul asiyai fi gayri mahalliha wonde ko woni tooñe ko waɗugol piiji ɗin e ko wona e nokku majji ko ɗi hanaka waɗede woɓɓe holli wonde ko woni tooñe attasarrufu fi milkil gayri bi gayri idni ko gollitirgol ko goɗɗo jeyi hara wona e duŋa e makko gollitirgol ko goɗɗo jeyi hara wona e duŋa e makko waɗugol hunde ɓay tooñeji ɗi no mari façon ji buy sen fuɗɗi kennugol lima e ɗum ɗo ko tooñe ɗum ɗo ko tooñe ɗum ɗo ko tooñe yaltata e mum kono sa jogitike gootu ɗiɗo ɗiɗi wonde ko waɗugol hunde ko nde duwaka waɗede ko tooñe gollitirgol hunde goɗɗo ko nde harana kanko duŋanima ko tooñe wono ɓe innuɓe ko gollitirgol hunde ko e hunde goɗɗo hara wona e duŋa e makko ko ɗum woni tooñe ɓe inni Allah déjà si ko noon ƴettirɗen Allah tooñata sabu kala piiji ko woni waɗugol ko hoore leydi ɗo ko kanko o jeyi so ƴetti o warri no gerdi o haray goɗɗo ala ko landitomo kono e hoore ɗum fof kanko allahu subhanahu wa taala e hoore doole ɗe o jogii ɗen tawɗe si o tooñi landitotoɗo mo ala nangowo mo ala ko e hoore ɗum fof inni o tooñata o ƴetti kadi tooñe ɗen o waɗi hakkundeji meɗen wonde wota en tooñodir o harminiɗe o inni wota en tooñodir ɗum ɗo noon kanko ne laaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko hijjatul wada o waɗno khutba karama ko ɓen filli ɓen ni ñande arafa nelaaɗo waɗi on khutba ñande yawmu nahar ko ɗum ñande julde donki ɓe waɗi même khutba o yawmu thani min ayami tashrik ko woni ñande sappo e ɗiɗi donki ɓe waɗi même khutba o kono woni khutba on mo juuti no tawa e makko ko ɓe maaki ɗon inna amwalakum inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada maaki ƴiiƴe mon ɗen ƴiiƴam mon ɗan jawle mon ɗen teddungalji mon ɗin ko tawata si memama tun itta e teddungal goɗɗo mari façon ji buy enni ɗiɗo hino harmani on no harmi ko goɗɗo ukkoto e ɗiɗo hara ko goɗɗo hakke goɗɗo goo yaltinamo ƴiiƴam ma waramo ma ɗum ñaama jawdi makko hara wona e kanko newnanma ma ɗum yana e teddungal makko ngal bonnal ngal wono nde ñalande mon ɗo harmiri ni ko allahu subhanahu wa taala Allah waɗi nde hurumu e o nokku mon ɗo e ndu lewru mon ɗo no Allah waɗiri ndu hurumu e o nokku mon ko wonɗon ɗo no Allah waɗirimo hurumu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam
e hadis wonɗo ko sahihain ɓe maaki azulmu zulumatun yawma alqiyama tooñe ɗen ko niɓe ñande darngal musidɓe julɓe si a miijitike fi o ɗum ɗo enen hiɗen fokkiti mo be e meɗen ko duwotoɓe inna Allah waɗa e jiifane laaɗo ɓay fi on ɗum si ɓe waɗama ɗum ɓe lumba ɓe naata aljanna ko ɗum waɗi si ɓe inna Allah waɗu e jiifane laaɗo e torotoɓe Allah wattido en e nelaaɗo ɗiɗo fof ko faale aljanna kono o aljanna en natatamo ha rewen e pon o pon wona ndiyam ɓuuɓuɗan o pon ko woni ley ton ko yiite o pon nelaaɗo yewtike en fi makko himo sewi mo ɓuri cukalol sewgol himo weli ɓuri kaafa himo mari seraji ton ko wiyete kalalib ɗum ko nanditata ko wiyeten bonoru ko ɓe yaltinirta kon e poore si o yani ko nder koloyru siga ɗin fof no wallina sera pon on ɗin no wippo to yimɓe liɓa ko yiite jahannam joni noon ko ɗo fokkituɗa lumboygol musidɗo joni noon ɓe inni wo tooñe ɗen si a tooñi ñande janngal ɗum ko niɓe ene si a yahi lumbugol siga on pon yeeso ma no niɓɓite a lumbay waɗen misal so a yehi ko village no woodi ƴanɗe ƴanngal yaha ha ɓattuɗa ngal uddita gite maɗen hiɗa rentingal ni on tuma omba gite maɗen inaɗa lumbude hara ngal juuti a tannini a lumbay ɗon ko ɓuri e ɗuɗugol kon si a addi temedere no gasa ko jowo lumbata ɗon hara no munni ɓe wawa lumbugol na noon fere sa yahoy ara renta hara fof hino niɓɓiti ko an on ko honno lumbirta e cukalol haray ɗum ko rentingol en e tooña waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis fayin wonɗo ko sahihul boukhari wa muslim ɓe maaki inna allaha la yumli lizalimi hatta ida akhadahu lam yuflituhu summa qara qawlahu taala wa kadhalika akhdu rabbika ida akhada alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid enni ko wanoni tigi ayewal ngal ko wanoni tigi nanngal joomi ma ngal si o nangi caye ɗo kadi ene duwa wattangol yilla ko inni ko si o nangi caye o innaali si o nangi tooñuɗo so tawno ko tooñuɗo on tun o nangata si hewti nokkeeli goo haray an e mo tooñata on a mapaaki kono nokkeeli goo si hewti tooñe ɗen saakitike haɗoɓe ɓen haɗaali sakkotoɓe ɓen sakkaaki on tuma si Allah nangoyi ko saare nden o nangata ko inni ko wa kadhalika akhdu rabbika ida akhada al qura wa hiya zalima hadi ayewal goo noon no holli en ɗum wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khassa rente e fitna mo heɓata tooñuɓe ɓen tun sa fe si tooñe ɗen hewti nokku goo na tooñuɓe ɓen tun heɓata Allah nangay ɗon fop on tuma si hewtoy ko laahira o sendidira tooñunoɓe eɓe tooña musidɓe julɓe haray koye rento e tooñe wallahi tooñe ɗen hino ɗuuɗi hino mari façon ji sa sen taskike en ƴetti o qaida moɓe jonni en ko waɗugol huunde ko nde duwaka waɗede ma gollitirgol huunde nde ko goɗɗo jeeyi harana e dunga e makko a ndaari ko wonɗa waɗugol kon a ndaari ko honɗum wonɗa waɗugol tawata koko duwa waɗede ɗo waɗɗa ma ɗum ɗo ko goɗɗo jeeyi na a landaki mo a waɗi he hakke makko iw ko jawdi iw ko piiji ko yimɓe jeeyi a taway tooñe ɗen hino ɗuuɗi joni noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe addira ko yurmede ko ɓe woni e waajorgol en ko fi en daɗu fiwata en heɓo ɓe maaki fayin e hadis mo imamul boukhari filli ɓe maaki man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu laysa thamma dinaru wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat fa yu'khadhu min sayyi'atihi fa turihat alayhi kala ɓe maaki kala par ce que fokkitama en fof en fokkiti en hewtoyay ko fokkituɗen ton sen hewtoyi toon mo be hettay hakke ko goɗɗo jogani ɗum ko mo be jonni tawi goɗɗo ko jogani on mo jogani ko ɓenni kala tawɗo ino jogani goɗɗo tooñe o musidɗo makko tooñe o yo geru kanko e makko ɓe régila probléme on ɗo ko adi ko ɓe fokkitito dollar gollata ton euro gollata ton franc gollata ton ko ɗum woni laysa samma dinarun wala dirham ko ɗen ko yawma la yanfa'u malun wala banun ko ɓiɓɓe e jawdi nafata nden ñande noon si a yeyɗa jogani goɗɗo ɓe maaki ko adi ɗin ɓe yoɓitira ɗum musidɗo ma on
si tawi noon almara moƴƴereji ɗi lanni ɓe ƴetta e boneji makko ɗin ɓe liɓaɗi e hoore maɗa si ɓe liɓi boneji e hoore on ti ha yoni ko aljanna o fokkitiri o fokkita e nandi hadis no ton hadisul muflis ko holli wonde ɓe ƴetta e boneji yimɓe ɓen ɓe liɓa e makko on tuma feeromo kanko ko yiite haray musidɓe julɓe reeno ɗen e tooñe haray noon karama ko ɓen no holli tooñe ɗen ino mari noneji ɗiɗi kono tooñe ko goɗɗo tooñi hoore mum ɓeyni no jeeya e ɗum ɗon ashirku wal ma'asi bi anwa'iha wa ajnasiha al mukhtalifa shirku ko tooñe Allah daali inna shirka la zulmun azim ko tooñe mawɗe kono tooñe ɗen koye hoore ma an woni yiltitagol an woni ɗo waɗugol shirku on ko noon kadi geddi ɗin piiji boneji ɗin mo waɗi boneji ɗum kadi ko hoore makko o wone tooñude on tuma ɓe holli o hadis ko ɓuri wone yewtude kon ko ɓuri o nelaɗo woni rentingol yimɓe ɓen ko noone ɗimmo on tawɗo on ko jeeyaɗo on tooñata musidɗo mum on bani adama ɗimmo mum on ko on hadis o woni tentingol yeeto en yen woɗɗito ɗum yen accu tooñugol yen accu tooñodirgol ɗum ɗo hino ko hunde mawnude tawde hino saaki hino ɗuuɗi ko hoore leydi lagine ɗo sifatako kono musidɓe julɓe ndaaru moƴƴa ko wonɗa wadde kon koko duwa ɗo wonɗa wadde ko an haani waɗugol ɗum ɗon ka ko goɗɗo duwaɗa landagol si waɗa so tawi ko noon woniri rentoɗen e ko moolana e tooñugol ngol haray ɗum ɗo ko toɓɓere aranere nden e hadis o toɓɓere ɗimme nde koko allahu subhanahu wa taala holli en fof koyen majjuɓe yen toromo peewal o fewna en ko ɗum waɗi ko fanɗi o ko fanɗi en toroto allahu subhanahu wa taala fi peewal laabi 17 siɗen janngude suratul fatiha ko julde farilla hara nafilaji ɗin tawaka laabiji 17 ihdina siratal mustaqim fewnu men e laawol fewngol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe torotono ɗum jemma si ɓe immike ɓe juuli ɓe torotono ɗum allahumma hdini lima khtulifa fihi min alhaqqi bi idnik fa innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim hari ɓe heewi toragol ɗum allah fewnan e konko luutodira e mum e goonga so tawi yimɓe ɓen luutodiri e gera wallan ha min mi hawrodira e goonga on e duŋa e ma sabuna ko an fewnata e hoore laawol fewngol ngol ɗum ɗo ko hen toro allah ko kanko tu wawi fewnugol so tawi goɗɗo ɓoylike ala fewnowomo e yine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yangodi e bappa maɓɓe abou talib defanduɗo islam yangani islam tawi nelaɗo no yiɗi fiyo o feewu kono yahano marsano allah daali innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha a fewnatamo faalaɗa fewnude ko allah woni ko fewnata on mo faala fewnude haray ko to en toromo peewal ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tindini alhasan tanirawo maɓɓe on fiyo wowlu ko qunutu allahumma hadini fi man hadayt fewnan e jeeyaɓe ɓen ɓe watta e jeeyaɓe ɓen ɓe fewnuɗa ɗum ɗo ko toragol peewal toranoɗa hoore ma toranoɗa ɓengure ma nden toranoɗa yimɓe leydi ma ndin toranoɗa jama ma on ɓay si ɓe ɓoylike peewal ma ngal kara han an tungal nafirta par ce que nambaraji ko arata kon fof wopatama si yahama noon ko laahira ko to allah seeɗi royta ɗum ɗo ɗum ɗo peewal ngal ko allahu subhanahu wa taala jogui en torki allahu yo fewnu en o yilti o holli en o inni en fof meɗen ko en weelaɓe toroɗenmo ko ñaamen ɗum ɗo eɗen duwa fewtugol mo ɓuy noon no itti yiila e ɗum ko ɗum waɗi ko humpa tun ko honno o ñaamirta toragol allah ko honno wallirtamo heɓa ko ñaama o ala ko waɗugol technique ji e programme ji ko honno heɓirta ko ɗum waɗi busno toon ɓe jaɓata fewugol e golleji maɓɓe ɗin ɓay ɓe tanɗini ko hakkilleji maɓɓe ɗin ko ɗin arsikata ɓe ko ɗum okkortaɓe ko ɓe ñaama ko ɗum heɓata ko ɓe naatidoya ko ɓengure maɓɓe toro allah ɓay ko ɗum kanko si tawi marɗo on inni ya toromo haray ko ya wakkilo toroɗamo si o udditi wallahi ala on mbowo arsike makko on ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di kala ko allah on udditani yimɓe ɓen immorde e moƴƴere ɗo tawa e nden moƴƴere arsike on ko aduna ɗo no heɓirta no wuura heɓira jawdi laaɓundi dagiɗi ko allah jogii ɗum so udditanima ɗum
ala fermowo ngol laawol ɗo, ala sakkotoɗo ngol laawol ɗo. Kono noon si o fermi ala si o nangi o jogitike ala accitowo konko o jogiti ɗon ha hewte ko wakkiliɗa o, ko marɗa ƴoyre o, ko marɗa sabuli o. Si Allah uddi arsike ma on ala udditowo mo. Ko ɗum waɗi kanko tigi inni ɗaɓɓituɗe en torormo arsike. Fabtahu indallahi rizqa wa abuduhu. ɗaɓɓe arsike on immorde allahu subhanahu wa ta'ala, rewon mo, ɗaɓɓiremo arsike, rewon mo. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha. ala e jindohu ko hori leydi ɗo sina hara arsike makkum hino e juuɗe Allah. Ko muuyi konko goɗɗo ñamata ma ko goɗɗum ñamata ala haɗowo ɗum. Ko ɗum waɗi si a ƴetta sayre maaro e tewu, maɗɗoɗa nde fuɗɗoɗa ƴakko ngata hayre, tawa koye a tuttu nden sayre, liɓa ko leydi ɗoya liɓu gerto palla ñuuƴi façon fof ara ƴama nden sayre. Allah inni fiya maɗɗike na en jeeyi ko be tutta ñaama, ko Allah waɗi ɗum na an anniyi. Allah no eɓɓi mo be no heɓira arsike mum o. Sa liɓi foññe fanɗude ko dambugal ma, jooɗoɗa ɗon seeɗa yiya colli wonɗi ka dow, hino cikkano foññe ko na dey ko woɗɗi ɗi yatati na to ɗi yatati jippo, ko ɗon ɗi arata direct ko foññe wol ngol woni ɗon. Hara yiɗi ko dow, hara andariɗo ko leydi a yiyata foññe wol ngol, kanji hara ɗi rentigol ko dow. Fiyon ɗum Allah waɗi ko arsike majji ko beeɗi hen ɗo. Arsike ma o an kadi ko noon hendortoɗamo, na wakkilare mane, na bonki makin, na wawgol détournugol magol, na wawgol fenande mane, na ɗum arsikete ko Allahu subhanahu wa ta'ala arsikete. ɗaɓɓirmo arsike ɗum ɗo ko kanko noddi yen ɗaɓɓirmo ñamete o ñammina en. Ekkiten ɓiɓɓe men ɓen yoɓe andu na an arsikata ɓe, yoɓe andu na wakkilare maɓɓe arsikata ɓe. Si a ɓanni holluɓe ɓe bisimillah, si ɓe ñaami yoɓe yettu Allah ko kanko arsiki ɓe ha ɓe wowa ɗum ha ɓe anda ko Allah arsikata. Piiji goo si ɓe tori kama yettuɓe ɓe toro Allah hay si ko an ƴettata jonna ɓe. Fiyo ɓe wowtu toragol Allahu subhanahu wa ta'ala, fiyota ɓe bew, fiyo ɓe andu ɓe mari jeyɗo ɓe arsikowo ɓe. Haray kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o inni fof men koyen holuɓe, sina mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o holtini tor ɗaɓɓirema koltu o holtina o toroɗenmo piiji ɗin fof. ɗum ɗo ko holli wonde kanko Allahu subhanahu wa ta'ala bani adama on no hatonjini e makko, yen toromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o okkora en. Toɓɓere hikkunde ɗo nden e hadis o Allahu subhanahu wa ta'ala mo andi en, mo andi golleji men ɗin, o inni hey onon hiɗon faggitade piiji bonɗi jemma e ñalorma, kono min mi yaafoto bakkatuji ɗin fof, hay sirku si on tima e daalemo. Ko yurmede Allahu subhanahu wa ta'ala nde tawata sa bonnimo kanko tigi mo innuma mo waɗi pré jaɓalngol ma, mo nodduma kadi o inni torela yaafuye mi yaafano on ko wonɗon bonnugol ko. Ko ɗum waɗi Adama alayhi salam kanko ɓay o andi ɗum konno enno kanko e Hawwa, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Annabi Nuhu kadi ɓay o heɓidi probléme makko ha kanko e Allah, fi tafangol ɓiɗɗo makko konno a illa takfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kala mo Allah o yurmaka o haforanimo o yawtanimo hara o jeyama e perduɓe. Si goɗɗo noon perdi ko banggal Allah na manan ko mo perdi ko hoore leydi ɗo, sakko inna o heɓɓa heɓal ɗo heɓiroye to, haray ko perdi moƴƴire makko nden adna e lahara. Wadne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o tindini e hadis selluɗo o inni wallahi inni la astahfirullaha wa atubu ilayhi fi lyawmi akthar min 70 marra wa fi lhadis l'akhar inni la astahfirullaha wa atubu ilayhi kulla yawmin 100 marra. ɓe maaki kamɓe hiɓe insino ɓe tuuba ɓe rutto ko Allah e ñallal ɓuri laabi 90 hadis go. Goɗɗo goo ɓe maaki laabi 100 ñallal kala kulla yaw. Onon ko nelaɗo tawɗo Allah yawtanimo ma taqaddama min zambi, kala ko waɗata si o waɗayno e ko waɗoy fof o yaafiki, ko inni o insinoto o tuuba o rutto ko Allah laabi jelu ko ɓuri kon o inni laabi 100 ɗa o inni ɓuri laabi 90 100 no ɓuri 90 hi ɗum ɗo an konto wonɗa enen wonɓe ɗo. Sa udditi gite ma ko e geddi faydi ɗi wone darade, noppi ma ɗi sa udditiɗi moƴƴa koye ko boni wonɗa ɗi wone yawde. Sa memi ko wona memi ko ɓuri kon piiji ko hulɓiniɗi, sa yahi ko piiji hulɓiniɗi
an a tuubata ruttoɗa ko allahu subhanahu wa taala nodduɗoma ya rutto ko makko ya tuubu o jaɓane on tuma kanko allahu subhanahu wa taala e holli en e hadis o wonde he onon ɗo fof o wawata lorrugol allah sakko lorromo o wawata nafugol mo sakko nafommo si tawi kadi o moƴƴi eni law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا hey si tawi on fof mo aramɓe sakkitiɓe jinna e yimɓe fof hawtiti woni e ɓernde ɓurɗo hulugol allah fof wayi wa ɓurowa hulugol allah on fof tawi fof no hulde allah no ɗaɓɓira noon ɗum ɓeydata e laamu allah hay fus si tawi kadi o boni yeddi ɓuri boni wa ɓernde gooto ɓurɗo bonde e ɓurɗo yeddude allah ɗum ɗuytata e laamu allahu subhanahu wa taala hay e huunde haray kala ko wonɗe waɗugol koye meɗen ruttitoto aqulu qawli hada wa astahfirullaha li wa lakum fastahfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هنا يتي الله سبحانه وتعالى en torike mo ɓeydu jame kisi e hoore kohojo aramɓe e sakkitiɓe muhammad e wondiɓe makko e ɓengure makko ɓe dendagal haray musidɓe iɗen jokkiti hadis men on allahu subhanahu wa taala o inni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla insanin mas'alatahu lam yanqus dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr kanko allah faala hollugol en ko en toromo e hoore ko toroɗen mo kon himo mari ko mari kon na ko lellata ko mari kon koko yonata o inni en toromo o inni fi honno si aramɓe mon e sakkitiɓe mon e jinna mon e yimɓe mon fo darike e boowal ma e teren gooto mo be miijitike haa miijo hatti o landike allah ko faala kon allah okkorimo be ko faala kon o inni ɗum ɗuytata e ko woni kon ko allah sina wano meselal si ukkama e baharu ƴawnama ko ngal ƴawdata kon e ko ɗum ɗon haray konko okkoriɓe ko noon waytata musidɗo a amu aro a faayu anda o allahu subhanahu wa taala jogiiɗo ɗum lahu makalidu samawati wal ard ko kanko jogii ngaluuji ɗi ko kammu e ka leydi biyadihi l khayr moƴƴere koye juuɗe makko kanko allahu subhanahu wa taala woni kala ko faalaɗa wota ɗoya ɗaɓɓu sabuji ɗin fewti to allahu subhanahu wa taala ɗaɓɓiramo ɗum fiyon ɗum ko jogii ko na ko lellata ko jogii ko wona ko lannata ma indakum yanfadu wa ma inda allahi bak ko jogii ɗon kon onon lannay kono ko allah jogii konko ko heddoto wona ko lannata haray ko woni important koko kanko allahu subhanahu wa taala woni hombirgol hadis o inni ya ibadi fa innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada gayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ɗo ko wona yiilede kon fof ko wona yewtede kon fof ko ɗo wayni kono e jeyaɓe am ande dey komi woni e wadde ko mooɓindirgol golleji mon ɗi ufsiha lakum mooɓindirgol ɗi hay gotul luttata ko janɗi fanɗi fof mooɓindiray summa waffikum iyaha on tuma mi yoɓa on mi timminana on mo gooto ɓe joddi mon ko ɗum mi jokki mooɓindirgol golle mon ɗen mi yoɓa on joddi timmude tis ɗon noon kala heɓuno tawi ko moƴƴere yo yettu allahu subhanahu wa taala e nden moƴƴere nde o heɓi kala tawɗo ko aksi ɗum na ko moƴƴi o tawi ko kayɗiji makko
haray wota felu wasina hoore makko sabu Allah subhanahu wa ta'ala o udditani en laawi ɗe o ɓanginani en ko nafata ko o ɓanginani en ko lorrata ko o nuli nelaaɓe ɓen o addi woɓɓe goo kadi kono iwtira ɓaawo nelaaɓe ɓen kono holla en ko nafata en o holla en ko lorrata en o ɗaɓɓi holli en yo jokku ko nafata kon yo woɗɗito ko lorrata kon kala e mon ɗon no yahuɗo tawi ko aksi na ko faala ko moƴƴere nden heɓoyi haray wota o folu si wona hoore makko haray musidɓe julɓe o hadis no haani dareede e muɗum ɗen haani taskagol o hadis wattane yila e ɗe toɓɓe makko ara nun ko Allah fuɗɗori kon ɗe tooñe wattane yilla e tooñe rentoɗen e tooñe toroɗen Allah wota en wonu tooñoɓe wota en woni walloɓe tooñayɓe wata en tawe hay ko tooñete sabu ɗum no hulɓini battane muɗum yimɓe ɓen noon no yawiti ɗum kono noon Allah kanko ɓay o hawja pellet ko inni kon o waɗa e tooñuɓe ɓen hewtayɓe hiɗen anndi ɗen maapi no maapa no fanndi ko juulirde juma hewtete sina yimɓe buyi aray holla ɗon maapundeji mum fewtintina yimɓe ɓen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko annduɗo maapundeji men ɗin e hoore sertugol majji yo huntan en yo itan en maapundeji men ɗe haajuji men ɗi yo Allah huntan en ɗi kala ko huluɗen ko lorrata en adna e laakare Allah dandu en kala ko faala ɗen ko nafata en adna e laakare Allah wallu en ɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala kanko mari moƴƴere makko nden kala ko nde iwrata e hewtina ragine ɗo kala ko bone iwrata yo Allah sakkano en ɗum wata Allah hewtin en ɗum yo Allah dandu en ɗum yo Allah moƴƴinan en ndi leydi men ko feƴƴi e leyɗe goo kon takko men e kawte men e piiji bonɗi wata Allah hewtin en ɗum ko woni e leyɗe goo kon ko tawi ko moƴƴere ko yelete ko dogante yo Allah addan en ɗum lagine ɗo en torki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men ardiɓe ɓe julɓe ɓen fof e maɓɓe yo Allah o yaafoɓe enen kadi Allah okko en timmode moƴƴere yo Allah naado en firdaus yo Allah wattudu en e nelaaɗo yo Allah waɗu en jokkuɓe laawol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah waɗu ɓiɓɓe men ɓe fewɓe ɓe Allah ɓeydu peewal maɓɓe ngal ɓoyliɓe ɓe Allah fewnuɓe yo Allah dandu en bone wonkiji men ɗin Allah dandu en bone konnguɗi men ɗin yo Allah dandu en bone kuuɗe men ɗen ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقم الصلاة